الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرارا عابرا ومن هذه المواسم الفاضلة 10 ذي الحجة وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا وحتى على العمل الصالح فيها بل إن الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم يأتي الله جل وعلا الله تبرئين ونيمنيرين ونيم الإسلام الله جل وعلا تبرئين وكي النيم قلت مونده وكان الله جل وعلا ومرمي كن جيا ومكو كهور ليدو وكذلك نيم قلت مونده ko okkata kon jiyaɗo makko konko o nafitorta yawma alqiyamati si tawi woni o ruttike ka allahu jalla wa ala ɗum woni nema oɗo wiyeteɗo islam oɗo islam ko ɗum ɗo wonata ƴangal malore e welo welo e giggol hakkunde jiyaɗo e jooma makko won allahu jalla wa ala wi'irta noon ka deftere makko teddunde إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ulaika hum khairul bariya ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe allahu jalla wa ala ɓe golli golleji moƴƴi ko ɓeɗo ɓuri moƴƴude e dendagal ko yehi kon ka hoore leydi allahu jalla wa ala si tawi woni en daari ɗe oɗo aya en taway sharti taweede nde ɗo moƴƴere en taway sharti jeyeede e yimɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen ka allahu jalla wa ala yimɓe ɓurɓe moƴƴude e kala ko yehi ka hoore leydi ko al imanu wal amalu salih ko gonɗingol allahu jalla wa ala golla golleji moƴƴi no woodi yimɓe gonɗinɓe allahu jalla wa ala tawa hiɓe hooli oodede makko hiɓe hooli ko kanko jeyi oɗo aduna kono tawa ɓe gollata golle moƴƴe ɗum no woodi e yahudu wal nasara no woodi e yimɓe gollayɓe golleji moƴƴi kono tawa hiɓe sali gonɗingol allahu jalla wa ala wonde ko kanko woni ko woodini ɓe ko kanko jeyi oɗo aduna ko kanko fellitoto e oɗo aduna ɓeeɗo fof ɓe hawrade e sawaba ko hawri e sawaba ko ɓeeɗo ummatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam tawɓe no gomɗini allahu golli kadi golleji moƴƴi iɗen duwanomo kanko nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kanko jannuɗo en ɗiɗo moƴƴereji o tindini en kala ko welata allahu jalla wa ala o rentini en faade e kala on ko mettata allahu jalla wa ala kanko nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o yottini kaaɗo diina e meɗen no haaniri noon duuɓi nogay e tati himo dogude kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona jemma wona ñalorma himo noddude kaaɗo diina allahu jalla wa ala haa tuma nde hewtuno ka lajal makko ngal timma allahu moɓanimo dendagal ɓeɗo sahabaɓe makko e ngal ɗo ñallan wi'etengal ñalande hajju ɓurɗo mawnude on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o seedintini jooma makko allahu jalla wa ala wonde o yottini ngal ɗo nelal ngal allahu on nelimo e muɗum nelaaɗo no dari ka hajju hiɓe yottina kaɗo diina allah hiɓe fewti ɓeɗo sahabaɓe yahaynoɓe ndeññande ɓuri sahabaɓe guluje temedere e nogay nelaaɗo hino maka allahumma ala hal ballartu allahumma fashhad nelaaɗo no sappade ka kammu e yeeso ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗo maka allah ene mi yottini e ɓe ko nenɗaɗan kon allah mi waɗima seede wonde mi yottini ngal ɗo nelal allah seeditani nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wonde nelaaɗo yottini ngal ɗo nelal no haaniri noon hay hunde manka hande kadi ka diina allah jibbini alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislama dina allah jibbini ɓeɗo jiyaɓe wonde hande mi timmini oɗo nema hande mi timmini yurmede anden e dow moɗon mi weltori oɗo l'islamu mo oɗo annabajo janni on o noddi on e muɗum mi weltori ɗum ɗo diina ka an mi suɓike kaɗo diina yo ka wonu diina ka an sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nani ɗum ɗo ɓe faami ɓe jogiti ɓe huutori ɓe wallinori ɗum ɗo ɓe soobini haddirde e soobinare allahu jalla wa ala wela ɓeɗo kadi o manti fi ɓeɗo kadi o holli wonde himo yarli ɓeɗo nokku ko wi wassabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله جل وعلا هولي wonde ɓeɗo sahabaɓe kamɓe kadi ɓe raɓɓinɗinaki wonde ɓeɗo sahabaɓe ɓe foofaali wonde ɓeɗo sahabaɓe ɓe defaali balɓe notike nduɗo noddaɗo allahu jalla wa ala no haaniri noon ɓe gurkanike kaɗo diina allah jalla wa ala no haaniri noon ko ɗum waɗi no jeeya e maande maleede ɓiɗɗo adama ka hoore leydi ɗo nde o yiɗata ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o teddinta ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o anditata ɓural ɓeɗo sahabaɓe hoore makko nde o hebbinotta du'anagol ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi dendagal moƴƴereji ɗin dendagal e ɓure ɗen kal islamu ala ko ɓe yanganaki ala ko ɓe doganani allah seeditaniɓe ɗum allah wi alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabili llahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda allahi wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa fadl allah seeditani ɓe oɗo aya
ɓawo nde o jantade golleji maɓɓe ɓurɗi mawnude ɗin ko innete kon al imanu billahi jalla wa ala e ko innete kon al hijratu fi sabilillah e ko innete kon al jihadu fi sabilillah e ko wiyete kon infaqul amwali wal anfus allawi wa ulaika humul faizun ɓeɗo ko kamɓe woni yimɓe malaɓe ɓen idan no jeeya e maande malede neɗɗo nde o yidata o du'ano ɓeɗo yimɓe ɓe Allah wi ko ɓe malaɓe wano woniri noon no jeeya e maande malkiseede neɗɗo nde tawata ko ɓeɗo woni ko aybinta nde tawata ko ɓeɗo woni ko sabotata nde tawata ko ɓeɗo woni ko jantoto ayibeji muɗum ayibeji ɗi o yi'i kanko ko ayibeji hay si tawi wonano ayibeji e maɓɓe kamɓe sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hare nen hannde hiɗen jarriboraɓe musidɓe julɓe tedduɓe ka leydi men ɗo hare neɗɗo julɗo kala no haani wattande hila o ndaara ko hombo jokkondirta o ndaara ko hombo ƴettata diina e junngo mum waɗi ƴettugol diina e junngo neɗɗo oñiiɗo ka nder diina ɗum oñe neɗɗo on yo allahu jalla wa ala dandu en hare musidɓe julɓe tedduɓe fewno ɗo hiɗe wuuri e ñalɗi ɓurɗi teddude ka allahu jalla wa ala ñalɗi ɗi nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam maaki wonde hay e huunde ala e ñalɗi woodaɗi ka aduna ɗo ko ɓuri mawnude ɗin ɗo ñalɗi ko wiyeteɗi ñalɗi ko ñalaaɗi sappo arani ɗin e nduɗo lewru wiyeteedu donkin hande no waawa wonde ko nogay e jeenayi sabbordu donkin janngo no waawa wonde capantati no waawa wonde go'o ala hasabu no lewru ndun e yiiruɗen ndi wo haray no jaɓi hande ka anndintinen fiɗiɗo ñalɗi fiyo en waaw heɓugol moƴƴereeji mboni e nder ɗin ko ñalɗi aran ɗum ko anndintinten toɓɓere arandere nden ko honɗum haanɗen habbitorde ɗiɗo ñalɗi musidɓe julɓe tedduɓe kalmo koɓɓen ɓe maakay si tawi sifa ngoɗo setto hino faandi sifa ndeɗo moƴƴere no faandi hara neɗɗon no haani habbitorde ndeɗo moƴƴere piiji tati raɓɓiɗinoɗen e majji hunde aranere nden ko haanuɗa heɓilorde habbitoɗa ɗiɗo ñalɗi aran ɗum ko tuubugol maɗa ruttuɗaka allahu jalla wa ala ko wiyete kon attawbatu sadiqa tuubu biye gonguɗo won allahu jalla wa ala wiiri en noon ka deftere makko wa tuubu ila allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun no jeeya e ko wonata sabu maleede neɗɗo ɓiɗɗo adam nde on tigin hebbinorta tuubugol ruttoka allahu jalla wa ala tuubu biye no mari alhaaliji ɗiɗi alhaali arano on nde on tigin hebbinorta waɗugol istigfar o wiya astahfirullah 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 si tawi woni on tigi woni ɗiɗo konguɗi allah jalla wa ala hino yaafano on tigi bakkatuuji tosoki ɗin bi mana golleji ɗi tawata on tigi golli tawa ko haɗaɗi ka diina kono tawa ɗi bakondira e lette allah ka kamba ɗi bakondira e kuddi ka allah e ka nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum no wawe wi'ede addunubu sagair zunubaji tosoki ɗin hiɗa wawe yafuranede ɗum ɗo hebbinorgol maɗa waɗgol istigfar amma bakkatuuji jani yon tigi waɗi ɗin wano waɗugol zina wano yarugol beere wano ittugol wonkiji wano ko innete kon shirku billahi jalla wa ala e ko nanditata ɗum ɗo wona istigfar on woni ko yaforte si tawi allah yafontoma ɗiɗo a tuubay ruttuɗaka allahu jalla wa ala joni noon tuubu wiye hino mari alhaaliji ɗi rewata e muɗum fiyo wiye a tuubi wona de fiyo wiye wonde a jaɓanama ko tuubuɗa kon tuubu gongol no mari laawol ngo rewata kamno koɓɓe no wawma tindinde waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo fiyo wiye a tuubi amma fiyo wiye wonde a jaɓanama tuubu wiye maɗa on ɗum ɗon no heddori yurmede allahu jalla wa ala nde si tawi o yiɗi o jaɓane si tawi woni o yiɗade oɗon kama jaɓande yo allah jaɓani tuubu biyeji men ɗi amma laawi tuubu gongol aran ɗum ko nde neɗɗo o ninsata o andita oɗo allah haɗnoɗomo oɗo bone o andita loɓugol makko musidɓe julɓe tedduɓe loɓugol neɗɗo ɓiɗɗo adama yeeso allahu jalla wa ala ndaare he enen si tawi woni en waɗɗike ɗe avion je ɗe voyage ten e muɗum si tawi woni a ƴawi han dow a yeƴƴitike a ndaari ndiɗo leydi ka yeynoɗa étage ji ɗi darotonoɗa ka leydi tawa ɗum no mawni yeeso maɗa no waɗi wa pelle yeeso ma sa ƴawi dow ga haynoɗa tawa ɗum no waɗi wa cookoy no waɗi wa ñuukoy musidɓe julɓe tedduɓe wona de yimɓe ɓen ko ɗiɗo cuuɗi meɗen ɓurɗi janɗude ugginoɗa haynoɗa tawa ɗum no wayi wa dendila woy leygaɗe
ndaade noon allahu jalla wa ala wonɗo dow toon ko honno hayno tama an ɗo ɓiɗɗo adama wonɗo ka hoore leydi ɗo idan ɓiɗɗo adama ko looɓungel yeeso allahu jalla wa ala si tawi woni a bonni allah mawnin ko sifa ni hande kadi nin sa ko honɗum bonnanɗa allah o ndaara nemaji ko allah waɗanma fiya wuuru ndaara ndu henndu ndaara ɗan ndiyam ndaara dendagal nemaji ko allah neminma o waɗanma ɗum ɗo fof fi tunu wuurira hisa tawa hiɗa nemini ka aduna maɗa nin sa ko honɗum bonnanɗa o ɗimmel ngel aaduɗa wonde ko o bone mo waɗɗa ɗo a wattata sifa o bone ɗo hande kadi ɓay tun a anndi wonde ko bone a wattata sifa ɗum ɗo hande kadi tammel ngel ndaara ko wonnuɗa wadde ɗo e boneji oɗo wakkutu maɗa tan maɗa mo wonnuɗa yeɓugol e waɗugol boneji tuuba ruttuɗa ka allahu jalla wa ala hande kadi watta golleji moƴƴi remplace ɗum ɗo haɗa ko ni neɗɗo tuubirta o rutto allah jalla wa ala si yiɗi yafanomo si tawi woni allah jalla wa ala yiɗaɗi yafanagol mo bakka to lutta e hoore makko kono ɗen andi allah mo sifori hoore makko moƴƴere mo sifori hoore makko yurmede mo sifori hoore makko yiɗugol jiyaɗo makko allah wi ka qur'an nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim wa anna adabi huwa aladabu alalim wayo muhammad yeeto jiyaɓe ɓen wonde ko min woni yaafotoɗo yurmeteɗo idan ɗum ɗo ko toɓɓere aranere ko habborten ɗiɗo ñalɗi toɓɓere ɗimmere ko habborten ɗiɗo ñalɗi ko al asmu ala ihtinami l amali saliha fi hadihi l ayam ko nde neɗɗo o fiɓata ka wonki makko o anniyo wonde si ɗiɗo ñalɗi naati o foofata o raɓɓinɗinotako o defata o wakkiloto o golla golleji moƴƴi o ɗuɗɗinay golleji e nder ɗiɗo ñalɗi sappo wondi arde ɗo e nder nduɗo lewru wiyeteɗi jonki toɓɓere tammere nden ko haalɗen habbitorde ɗiɗo ñalɗi musidɓe julɓe tedduɓe koyo neɗɗo on aado wonde o bonnata allahu jalla wa ala e nder ɗiɗo ñalɗi o fawnotako e bakkato bi mana o waɗata bone o ñoɓata o tooñata o jamfatako o ndaarata ko harmi o yahata nokku ka harmi o ñamata ko harmi o waɗata hay hunde ko harmi e nder ɗiɗo ñalɗi si tawi woni oɗo anniyema selli no gasaka allahu jalla wa ala wallitima e hoore ɗum wuura e nder ɗiɗo ñalɗi tawa ko a hisiɗo wono allah jalla wa ala wiiri noon ka deftere makko teddude walladina jahadu fi sabilillah walladina jahadu fi sabilillah allah jalla wa ala o wi e aya mon faala addude on wonde ɓeɗo himɓe tinniɓe ka makko kanko allahu jalla wa ala allah inni lanahdiyannahum subulana min fewnay ɓeɗo e laawi amen ɗin bi mana faalaɓe ɓe gollugol golleji moƴƴere allah inni o wallitotoɓe e gollugol ɗinɗon golleji walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ko ɗum ɗo woni ko neɗɗo on habbitorta ɗiɗo ñalɗi si tawi woni en faami ɗum ɗo no gasa woɓɓe lando fi on ɗum ɗo waɗante ɗiɗo ñalɗi fof wiyen on tigi ko sabu ɗiɗo ñalɗi ko ñalaaɗi ɓurɗi teddude ka hoore leydi ɗo ɗe no yona ko tinninta mawnugol ɗiɗo ñalɗi allahu jalla wa ala wondiri ɗiɗo ñalɗi ka qur'an ɓe nganndi noon en wi'ino naane al adimu la yuqsimu illa bi adim allah o wondiri ɗiɗo ñalɗi allah ko wondirta kon fof no janɗi no tiiɗi no mawni so inni walchamsi wa duhaha walqamari ida talaha wannahari ida jallaha wallayli ida yaghshaha sa ndaari ɗi piiji a tawi ko piiji mawnuɗi idan no jeeya ko allahu o wondiri ka deftere makko teddude ɗiɗo ñalɗi sappo arani ka donki allah wi walfajr wa layalin ashr allah wondiri jemmaji sappo kalmo koɓe ɓe maaki jumhurul mufassirin me jeeya bakke abdullah ibne abbas radiallahu anhu wa arda hibru hadihi l umma ɓe maaki ko allah wondiri e oɗo aya ko jemmaji sappo arani ɗin e nduɗo lewru wiyetendi donki wa kadalika no jeeya e ko allah sifori ɗiɗo ñalɗi ko hollata e wonde ɗiɗo ñalɗi no mawni allahu jalla wa ala waɗi ɗiɗo ñalɗi sifitorɗi jantore inde makko allah o wi ka deftere makko teddude wa yadkuru sma llahi fi ayamin malumat ala ma razakahum min bahimati l an'am ɓe janto inde allah e ñalaaɗi anndaɗi kamma koɓe ɓe maaɗi ñalaaɗi anndaɗi ɗin ɗi allahu jalla wa ala janti ɗin ɗo ko ñalaaɗi sappo e nduɗo lewru donki wa kadalika musidɓe julɓe tedduɓe no gasa so tawi woni en wowli fiiɗiɗo ñalaaɗi no gasa goɗɗo lanndo ko fii hon ɗum yani habboranten ɗiɗo ñalaaɗi gollugol golleji jani sifaɗi ɗi wiiɗen ɗo ko tawɗeno e ɗiɗo ñalɗi ñalla mbi'etegal yawmu arafa
yawmu arafa ko ñalande ɓurde mawnude e ñalɗi ɗin ka hoore leydi waɗi koye nden ɗon ñalande nguuɗo hajju woni ko tabitata koye nden ɗon ñalande woni ko allahu jalla wa ala jippoto e hoore tagu makko ngun o jippo jippande nde tawata o jippota ko sifa muɗum fodde ñalaaɓe aduna ɗin ñande arafa allahu jalla wa ala waray ha ka ayde arafa o ƴeewa ɓeeɗo jiyaɓe makko dariɓe nde ɗo ayde tawaɓe fof maɓɓe hiɓe dari hiɓe waɗi conci daneeji hiɓe acciti koye maɓɓe ɗen hay hunde sudda koye maɓɓe ɗen hiɓe horminani oɗo hajju allahu jalla wa ala jibbo o wiya ɓeeɗo malaikaɓe o yiiɓe jiyaɓe dariɓe nde ɗo ayde arafa malaikaɓe inna jooma amen mi yii allah inna ko honɗum ɓe faala ɓe inna allah ɓe ko faala ko ya yafarɓe bakkatuji maɓɓe yardoɗaɓe allah inna ko honɗum ɓe huli ɓe malaikaɓe wiya allah ko ɓe huli ko naati gollette maɗa ɗe yawma qiyama allah wiya malaikaɓe ɓen mi waɗi on seede wonde mi yafanike ɓe ka ayde arafa ɗo kala ko ɓe bonnimi mi yafanike ɓe ɗum waɗi sinelaɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alhajju lmabruru laysa lahu jazaun illa aljanna nelaɓe ɓe maaki hajju si tawi woni o jaɓama haray o ala jobdi hay ɗo hunde si wona natal aljanna no jeeya e ko tindini mawnugol ɗiɗo ñalɗi musidɓe julɓe tedduɓe tawde no e ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi inelaɓe sallllahu alayhi wa sallam saɓɓi e hadith selluɗo wonde ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi hiɗi ɓuuri mawnude dendagal ñalɗi ɗin kadi ñalande wiyetende yawmul nahar e ñalande wiyetende yawmul qar nelaɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki afdalu ayami dunya yawmu nahri wa yawmu qar won wiyete yawmu nahar ko ñalande ka yimɓe ɓen fof fottata ka hajju ɓeryoɓe ɓen hajju ɓe hirsa ɗiɗo layyaji maɓɓe wa kadalika ɓe yahali ɓen hajju kamɓe kadi ɓe hirsa layyaji maɓɓe ɗin yani ɓe yahali ɓen hajju hirsa layyaji maɓɓe ɗin yowɓe ɓen hajju ɓe hirsa ɗiɗo hadayaji maɓɓe ngal ɗo ñallal ngal ɗiɗan himɓete e dendagal leydi allahu jalla wa ala ndin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko ngal ɗo ñallal ɓuri mawnude watti e maggal yawmul qar ko wiyete yawmul qar ko bimbi julde donki on ngal ɗon kadi ko ñallal jeeyagal e ñalaɗe ɓurɗe mawnude ɗen idan no jeeya e ko tindini mawnugol ɗiɗo ñalɗi woɗɗe yowtugol fi muɗum balɗe sappo arani ɗen ka donki karmakojo maaki tani ibnu hajar rahimahullahu taala himo yowta en ko honɗum woni gundo mawnugol ɗiɗo ñalɗi o maaki rahimahullah والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره ابن حجر رحمه الله باو موكو de dedo hadisaaji albe fi ɗiɗo ñalɗi donkin ka deftere makko fatul bari o maaki wonno ko woni kon sabu haa ɗiɗo ñalaaɗi wiya ko kanji ɓuri moƴƴude e ñalaaɗi ɗin ko tawde no hawtondiri e majji moƴƴereeji heewɗi no hawtondiri toon hajjangol allah jalla wa ala no hawtondiri toon hoorugol no hawtondiri toon ittugol sadaka no hawtondiri toon hirsugol sa ndaari e nder ñalaaɗi aduna ɗin fof a yiyata ñalaaɗi ka ɗum ɗo hawtondiri si wona e ɗiɗo ñalɗi donkinɗo ɗen yo allahu jalla wa ala arsiku en fajjitagol golleeji moƴƴi e nder ɗiɗo ñalɗi o arsika en daranagol ko haanude daranade ɗum e ɗiɗo ñalɗi o okka en moƴƴereeji ko woni kon e daranagol ɗiɗo ñalɗi aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa li sa'iri lmuslimin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلمين بتجربة نجيا إكوتين لمون قليل ونيقل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نقف أماتي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء نلاقي صلى الله عليه وسلم بماكي
حديث عبد الله بن عباس من الدو وكذلك حديث عبد الله بن عمر يفهم يكون يقولون الصحابة يقولوا في اللي وأن النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا على إن يأتي كبول المؤجل يدعى الله جل وعلا حديث عبد الله بن عباس أرد مولدك الله جل وعلا كحديث عبد الله بن عمر ها هوتي بيكو نياني سابو بين لا يوتي الصحابة من داس يوتي للنبي على إنياني كبول المؤجل يدعى الله ما أرد مولدك الله ها هوتي بول المؤجل إذا فيكو بلد بيكو نياني سابو صحابة بن واندي والإسلام بولن تيكو ندودي tiɓe anndi dongal ngal ɓurno ngal mawnude ko ɓe ronnanino kaaɗo diina ko ƴettigol kaafaaje e dagaaje yaha piiride fii oɗo l'islam ɓannelaaɓe yewtingol konngol ɗaa ɓe lanndinelaaɓo ɓe maaki walal jihadu fi sabilillah ɓenninelaaɓo hay si tawi woni goɗɗo waɗii jihaadi hara naa e nder ɗi ñalɗi ɗo golluɗo gollal moƴƴal e nder ɗiɗo ñalɗi haray no ɓuri on tigi goɗɗo ƴetta kaafa makko e dagaaje makko o yaha o piiride e lewru wi'en won suumaye ma ɗum sabbordu suumaye ma ɗum raajibi ma ɗum lewrugo jombente o waɗa jihadi fi sabilillahi e ɗin ɗon ñalɗi goɗɗo ara en ɗiɓal e ɗi ñalɗi sappo ɗo o janga qur'an mathalan ma ɗum o itta sadaka mathalan ma ɗum o waɗa zikrullah mathalan ma ɗum o naafa jemma ma ɗum o juula salatu duha ma ɗum ko nandi tata ɗiɗo moƴƴereji sahabaɓe inni nenaaɗo haray oɗo no ɓuri mawnude no ɓura yiɗede ka allah ɗi waɗɓe jihadi fi sabilillah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki walal jihadu fi sabilillah nelaɗo maaki haray oɗo no ɓuri hay waɗɓe jihadi fi sabilillah nelaɗo maaki so wona neɗɗo gooto goɗɗo o ƴetta kaafa makko kan o yalta waɗugol jihadi fi sabilillah o yaha o piira ha o waɗe ton ɗe ɓe ƴetta kaafa makko kan e tonti ko ɓorni kala ko yaade muɗum o luttaka jihadi ton hara hay hunde artani nelaɗo maaki ko on ɗon tum ɓuri neɗɗo golluɗo golleji moƴƴi e nder ɗiɗo ñalɗi sappo musidɓe juɓɓe tedduɓe ɓaawo en nande ɗum ɗo wonɗuɓe golleji hamɓe wattande hila e nder ɗiɗo ñalɗi kalma koɓɓel no tindini tippugol e haditaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko joli ɓe maakay no jeeya e golleji yiɗaɗi ko neɗɗo gollata e nder ɗiɗo ñalɗi sappo aranum ɗum si tawno laawol ngol no ufiti reɗɗinen fi waɗugol hajju kañumman ne umra si tawi woni hiɗa wuuri hiɗa mari feere ɗiɗo ñalɗi a tawima ñalaɓe donki tawɗa mari dépense maɗam hiɗa mari ko ɓoɓɓora miskinaɓe allah ɓen si ɗiɗo ñalɗi tawima tawiɗa mari feere wota jooɗo ka suudu immo yaha makka imma waɗa hajju ma ɗum gollal umra nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki al umratu ila al umrati kafaratu lima baynihima والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه نلاقي صلى الله عليه وسلم ماكي goddo so wadi umra hakkunde umra hay umra go kadi nelaado maaki dum ko yafoto dum bakkatuji hakkunde umraaji didi kala alla yafoto bakkatuji ko ni kon don nelaado maaki hajju non si o jabama joddi makko wala tas wona nata aljanna no jeeya e ko yida e dido nyaldi as-siyamu horugol wala nelaado sallallahu alaihi wasallam holliri en non kolka no mari baraji ko tawata ala gollal mangal baraji ha hewti oɗo korka hadith kanelaɗo sallllahu alih wa sallam maaki hadithun kursi kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi golleji ko ɓiɗɗo adama gollata kon fof ko kanko woni ko wodani si wona kaɗo korka kaɗo ko min wodani ko min kadi yoɓatamo joddi kaɗo korka idan hebbinor hoorugol e nder ɗiɗo ñande gila ñande wiya ko go o donki sa heɓi feere hooru gila ñande goo ha ñande jeene ɓay ñande sappo ko julde no harmi hoorugol ñande julde sa heɓi feere hoora ɗiɗo ñalɗi ɗi jeene kala sa heɓani feere hoorugol ɗi jeene kala hooru balɗe beru kala ko allah newnatma siko balɗe ɗiɗi siko balɗe tati siko balɗe joɗi kala ko huɗɗa feere muɗum wakkilloɗa hoora e nder ɗiɗo ñalɗi haray hiɗa mari moƴƴere monanade no jeeya eko hanɗa wattande hilla wakkilanoɗa ɗiɗo ñalɗi si tawi woni ɗi naati hebbinirgol juulugol ngol e wowlata fi waktuji farilla ɗi juulugol waktuji farilla ɗin jowi ɗum ɗon ko tugaladde yagal e tugade l'islam ɗen kala neɗɗo welsindiɗo o acciɗiɗo ɗeɗo julɗele jowi tawa ko welsidare e salare ɗum no yaltini on tiginka nder l'islam musidɓe yimɓe tedduɓe
ونلاقى ماكر صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نلاقى ماكر فونيكم حق لجلب بي هيفرا بي كنديكو جلد كلا نيكو اكي كنديكو جلد على يوم تيغي اندو يالتيكا الاسلام eni kon wonde wolde fi juulugol e ɗi ñalɗiɗo koyo neɗɗo on anditu hoore makko o andita moƴƴereji ko woni kon e nder ɗiɗo ñalɗi sappo o hebbinora juulugol bi maana ɗiɗo naafiloji naafeteɗi etoɗa won ɗoɗo sunanu rawatib ɗiɗo naafiloji naafideteɗi takko waɓutuji ɗi waɓutuji farilla ɗi woni juulugol darɗe nayi aɗo fana naafilo si fana juulama immuɗa juula darɗe ɗiɗi si futuro juulama watta darɗe ɗiɗi si geeɗe juulama watta darɗe ɗiɗi aɗa subaka juulede waɗa darɗe ɗiɗi rakatayni fajir ɗeɗo julɗe hiɗenne sunanu rawatib nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo duumiɗo e juulugol ɗeɗo julɗe wonte ko sunanu rawatib nelaɗo maaki allah darnanayi on tigin galle ko aljanna a faala losuman ko aljanna taw ko an jeyi galle ko an jeyi duumo e juulugol sunanu rawatib no jeeya e kon tigi wattinoto wattana hilla juulugol tentini e ɗe ñalɗe wonɗe arde ɗo juulugol salatul witre musidɓe julɓe tedduɓe salatul witre bi mana juula darde wotere jemma ɓaawo geeƴe hakkunde geeƴo e subaka o siko darde wotere heɓuɗa juulude salmina nden no inne witre nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam maaki inna allaha witrun yuhibbul witre siko darde wotere heɓuɗa wota wonu jemma on fof giɗa ka geeƴe juuɗa ha subaka noddina tawa hiɗa waali ɗani maɗa darde téléphone maɗa darude télé maɗa ka internet maɗa hirudude goreɓe ma maɗa jindude ka yaasi juuɗu salatul witre darde wotere yoni siɗa faala waɗa darɗe ɗiɗi waɗa darɗe tati siɗa faala waɗa darɗe jowi siɗa faala waɗa darɗe jeɗɗi siɗa faala waɗa darɗe sappo e goo ko ɗum ɗo woni sunna no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duumi o e muɗum kono wota on tigi wonu jemma o fof hara o juuɗanali allah idan tentinino eɗen ñalaɗe wonɗe arde ɗo ɗen on tigi wakkilo o naafa jemma o naatira ñalorma o hebbino e ɗiɗo naafirani no jeeya e ko ɗaɓɓiraɗa e ɗi ñalɗi wonɗe arde ɗo balɗe sappo arane ɗin ka donki no jeeya ko hanɗa wattande hilla e muɗum si ɗiɗo ñalɗi ari hebbinor jantagol inde allahu jalla wa ala hebbinor waɗgol adkar wiigol allahu akbar wiigol la ilaha illallah wiigol alhamdulillah e kala ko jantorɗa inde allah e noneji jantoreji ɗi kono ɗiɗo ɓonguɗi tati ɗiɗo no joɗi e hadith kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki fa akthiru fihinna min altahmidi waltakbiri waltahlil nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki si balɗe sappo ɗen ari ka donki balɗe sappo arane ɗen nelaɗo maaki ɗuɗɗine wiigol allahu akbar e alhamdulillah e la ilaha illallah ko ɗum woni ko naneten hino wiye allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu hebbinora jantagol inde allah e ɗiɗo ñalɗi no mari façon ɗiɗi façon ara noon ko a digrol mutlak ko jantagol inde allah jantande weɓitaninde waɓutuji ɗi fof taw tuma faalaɗa o a wona ɗiɗo konnguli allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu waɓutuji ɗi fof ko jemma ko ñalorma ko bimbi ko kiikiiɗe ka kawtowanma ka gollude kala ko wonɗa wadde a waawi wonde ɗiɗo konnguli hiɗe mari baraji moɗanaɗi noone ɗin momon e jantagol inde allah e ɗiɗo ñalɗi ko innete kon a dicrul muqayyad ko nde jantotoɗa inde allah batte waɓutuji ɗin gila ñande julde bimbiti julde ɗen ɗon balɗe tati si tawi woni waɓutu juulama salminama kala jantoɗa inde allahu jalla wa ala hebbinora jantagol inde allah e batte waɓutuji ɗi sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no hiddinno fiɗon sunna moƴƴa sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɗandirano teddingol on ɗon sunna wono umar ibn khattab radiallahu anhu wa ardah wono abi hurairata radiallahu anhu wono abdillahi ibne umar banno woduno e maɓɓe si tawi woni balɗe sappo arane ɗen ka donki hewti ɓe yaltayno hay ka marché ji ɓe yaha hara ɓe andintina yimɓe ɓe fi jantagol inde allahu jalla wa ala kalmo kojo manketeɗo abu thuman annahdi o maaki kana salafu yuaddimuna 13 الأشهر الأخير من رمضان والأشهر الأول من ذي الحجة والأشهر الأول من محرم
o maaki hani yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinooɓe ɓen hiɓe hintinno fii sappoji tati sappoji sakkitori ɗin ka suumaye e sappoji arani ɗin ka donkin e sappoji arani ɗin ka jombente haray ɗiɗo ko ñalaaɗi moƴƴi mawnuɗi fiyaate iɗen annitina hoore men annitinede ndangal siɓɓe ɓe fi muɗum toroɗen allahu jalla wa ala yo allah jaɓanin golleji men ɗin yo allahu on ƴettin golleji moƴƴi kona waɗede kon ɗiɗo ñalɗi wonɗi arde yo allah hawrindin en sawaba e muɗum yo allahu jalla wala ittan en gamelo yo allah jalla wala ittan en wersindare e muɗum yo allah arsifu en gollugol golleji kono naade en aljanna yo allahu jalla wa ala yaafo mofte muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.